Tribunal Constitucional Pleno hatipaykusqa sentencia hisp'ichisqanta cárcel wasikuna juntay kaptin. Hinallataq pirqankunatapas tuniypatallapiña tarikuptin. Tiksi suyunchikpi muchuyllapiña tarikusqankurayku. Kay iskaypata llamkaypiñataq Tribunal hisp'ikachisqa habeas corpus hatipayta CCB hallarinin sutiyuq runa churasqanman hina. Paysi qihakusqa Halapampapi puñusqanmanta. Hinallataq takna karcelpi mana hampikunata medicinata husqanmanta. Tribunal Constitucional wasi chaynallataq niykamun estado de cosas inconstitucional kasqanta. Hinaspa hayachin kamachiq wasikunata Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hinallataq Instituto Nacional Penitenciario INPE llamkanankupaq. Audiencia Pachapim tarikusqa Eduardo Vega Luna, Ministro de Justicia umalliq. Paymi willakamun iskay chunka pichqa punchaw septiembre killata iskay waranja iskay chunka watapis política penitenciaria nisqata lluqsiykachimusqaku. Kay kamachikuykunawan cárcel wasikunapi juntay kasqankuta pisichinankupaq. Chaynallataqsi hisp'ikachisqaku plan estratégico multisectorial llamkanata. Hinaspas llamkanankupaq arakiykanakusqaku. Niykamusqallataq kallpanchakuchkankus imaymanata ruwaspa cárcelpi chipusqa runakuna pisillanankupaq. Instituto Nacional Penitenciario INPE umalliq willakamun. Kunankamas llapallan cárcelpi tiyaqkuna kanku pusaq chunka suqtayuq waranja pusaq pachak iskay chunka pichqa runakuna. Suqta chunka isquniyuq cárcelkunapi Perú suyunchikpi. Chaysi chunka pachak chunka hukniyuq porciento juntayña kachkanku. Chaynallataq niykamusqa kimsa punchaw agosto killatas iskay waranja chunka pichqa watapi CCB sutiyuq runata takna karcelmanta chincha karcelman aparusqaku. Juntay tiyasqankurayku. Chaynata ruwaruptinkus kay runaqa venganzaraykum aparuwan nisparimasqa. Denunciata churaruptiymi manam allinta waqaychasqa kasqayraykum. Hinallataq cárcelpi huk hiwi llamkaykunatapas qihakusqanraykus. Kunanñataqsi kay runa mañakuchkan takna penalman kutichinankupaq. Chayllaqtapis aylluntiyan